Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Niyo News. Ni paji ikomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bihinduye isura saha iyi ngiyi, ibintu bibaye ibindi bindi. Ni imirwano ikomeje kandi ikomeye mu bice byose, aho umuroko informa ari butujyane kuri front line tukamenya situation. Ni mu gihe kandi hari ibitero karundura byagabwe za Karongi na hano Gakenge birakaze. Ni drone zikomeje kwica abaturage muri kiriya gice cya Minembwe. Ni mu gihe kandi akabari ariko kari kagiye kurikoroza ku bayobozi b'iri huriro rya AFC, aho bavumbuye bamwe mu bacuruzaga akabari ko bari intasi zikuru za FARDC. Bikomeje kugaragara mu mujyi wa Goma ko operation ari karundura ziri huriro, uramenya akantu kandi. Ni mu gihe kandi maginga ya Kayumba Nyamwasa ategerejwe i Kinshasa mu nama ikomeye agiye guhuriramo n'ubutegetsi bw'u Burundi ndetse ni Kinshasa, kuko yavuye i Burundi ariko ubu ategerejwe i Kinshasa. Ese ajyanywe n'iki? Uramenya akantu kandi ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse imitwe ikomeje kwiyongera. Tunanyarukira ni Katanga turebe aho imirwano igeze nyuma y'uko umutwe uri gukorera i Gatanga bita MDKC ukomeje nawo kugenda wigarurira ibice muri Gatanga. Ni mu gihe kandi kugeza ubu hari operasiyo ikomeye Colonel Samuel Nsabimana yakoreye Kanyabayonga, bityo amaze iminsi ahwihwiswa ko agomba gusimbura Wiringoma. Ese byifashe bite? Ni mu gihe turi bunyarukire mu Ituri tukareba umutwe wa MPC Ituri yugarijwe bikomeye cyane na EDF yakomotse ku butaka bw'Ubugande ikabana n'ubirwanya ubutaka bw'Ubugande. Havutse rero undi mutwe mushya kandi ufite impinduramatwara zikomeye uje kurwanya leta ya Kongo. Ariko se uramenya uko situation ihagaze? Ni mu nkunde rero tuze turebe update nshya kuri ino saha, turebe akantu kandi tumenye uko byifashe. Ni iminota mike gusa ukamenya uko situation ihagaze. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi namwe mukiza bwa mbere, nta kindi musabwa no gukanda subscribe mukarayikinga, bityo mukinjira mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nyamuna mwe murebe ino video mujye murayikinga, nababwiye ko like hari ikintu ikora, itanga recommendation kuri Google, bityo natwe tukazamuka. Ibyo ni ibintu biba byoroshye gukanda kuri like, nta kintu bisaba habe na gitoya. Ni mu nkunde rero dutangire amakuru. Njyewe muri kumva kugeza ubu ni Damien Habumugisha, sindi nyenyine, ndi kumwe na Bwana Bizima ku murongo wa telefone. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Isasta nziza? Yego, isasta nziza kuri twese. Update ni shasha maginga, noneho ibintu byabaye bishya, ni ibintu bikomeje kuba bibi cyane maginga ya mbere yuko wenda dukomeza kubikomeje kugenda bigaragara kuri front line. Nkundira tubanze turebe ikizanye Kayumba Nyamwasa i Kinshasa, aho yari amaze iminsi ari i Bujumbura. Nuko n'ubundi ari uburyo bukomeye cyane mu mugambi bajemo wo kuba bagiye gushyigikirwa na Kisekedi kugira ngo nabo bafonde umutwe umeze ngo wenda kumera nka M23 uri kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Nawo we arashaka ngo kufonda uwo mutwe. Uko azawitwa ntibyari byatangazwa, ariko uzaba ukora cyangwa uvuga nk'ibyo M23 bari gukora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byamatakira ngo yariko Kisekedi, niko nabivuga, aho n'ubundi iyo nama irimo n'uwo bita Nahimana, yitwa perezida w'ubuhungiro, ni Padiri Nahimana, arazwi cyane.
Ni mu gihe kandi n'umuhungu wa Habyarimana yakubutse mu gihugu cya Kongo mu minsi yashize, ariko inama bamaze iminsi bariho byakorewe online magingo aya, bivugwa ko n'ubundi uyu Kayumba Nyamwasa azaba ari umugaba mukuru w'igisirikare cy'iryo huriro bashaka gufonda, ndetse uyu Nahimana agakomeza akaba perezida. Ubwo umuhungu wa Habyarimana yabe icyo azakora. Nkundira rero turebere hamwe situation uko ihagaze mbere yuko dukomeza izindi update ku mirongo y'imbere. Ndabizi nicyo kiba kirangaje abantu ngo bamenye uko byifashe hano mu Mikenge ni Gakenke. Ibitero bikomeye bya drone hano na za Karongi, imihana yahatikiriye na hano Gakenke. Urabizi ko hamaze iminsi hari imirwano ikomeye, ariko bakaba bari babashije kubirukana. Hano Gakenke ni mu bice n'ubundi byo hafi no kwa Rutaganda. Hari position eshatu z'umwanzi n'ubundi wa AFC na MRDP twirwaneho. Sahi bihagaze bite? N'ubundi ni komiko mu Bahindigiri. Imirwano kuki iri kwibanda muri ibi bice? Ese izi drone kuki ziri gusenya imihana? Bwana Bizima, Sahi byifashe bite kuri update ufite? Reka duhere muri icyo gice cya Sud Kivu, aha mu Minembwe iyi Gakenke, ubona ko ari ibitero biri kugabwa na FARDC ndetse mu gace ka Gakenke na Karingi, ariko ni ibitero bisa naho bibabaje, kuko ubona ko utu duce turi kuraswa atari uko ari defense bari gukurikira cyangwa ari M23 muri position yayo na twirwaneho, ahubwo urabona ko ari igikorwa cy'umujinya ndetse n'ubugome n'ubwicanyi bafite mu mikorere yabo ya buri munsi kuri coalition igaba ibitero muri aka gace, kuko izi ni drone ziza muri ibi bice kurasa imihana irimo abaturage, ndetse mu buryo bugaragara yuko ari ikintu gikorwa nkana, kandi ubona ko ari misiyo yabo bafite, baba basa naho bateguye mu buryo bagambiriye. Rero ni ikintu kiri kugarukaho cyane bitajyanye n'imirwanire y'urugamba ruri hagati y'ingabo zombi, ahubwo ureba uburyo iki kintu kiri gukorwa na FARDC kibabaje cyane ku rwego rwo hejuru, ariko ubona ko imiryango mpuzamahanga hano icecetse idashaka no kumenya kuri iki. Ariyo mpamvu hibazwa impamvu bagenda bagaruka cyane ku makuru ndetse n'ibitero M23 twirwaneho zigenda zigaba, haba muri Nord Kivu na Sud Kivu, ukabona ko bari gufatirwa imyanzuro n'ibyemezo n'amabwiriza babuza kuba hari ibitero bakomeza kugaba, ariko ntibarebe kuri iki kintu kiri muri aka gace ka Minembwe gihoraho buri munsi, mu buryo ubona ko ari ibitero byo kubabaza abaturage cyane ndetse no kubangamira uburenganzira bwabo. Rero ni ibintu ubona ko imiryango internationale mpuzamahanga isa naho yarangaye kandi itanabyitayeho, ariyo mpamvu buri izina ryakabaye hano ari twirwaneho nk'uko bitwa muri aka gace, bakirengagiza ibindi by'amabwiriza byose bishoboka, ahubwo bakareba igishoboka cy'ingenzi kuba barengera abaturage, kuko ni ikintu kibabaje cyane iyo urebye uburyo drone uzi ubushobozi bwazo ziza zikarasa mu mihana irimo abaturage badafite amakuru, batanazi neza ko icyo kintu kiri bukorwe. Ni ikintu kibi cyane, ubona ko kimeze nko kurimbura aba baturage bo muri iki gice cya Minembwe, kandi ubona ko ari ibintu bigambiriwe cyane. Rero iyi mirwano iri muri kano gace iteka ryose iza ibangamiye ibice byombi, ku baturage ndetse no ku gisirikare kuri M23 twirwaneho, ariko ubona ko ahangaha hariho uburyo budasanzwe bitewe no kurambirana kw'ibi bitero bya buri munsi. Ubona ko bo bafashe umwanzuro ku ruhande rwa M23 twirwaneho byo kuba bashaka gutsinsura ibi bitero biri ku butaka, ku buryo bari bubigezaho bo badatekereza. Niyo operation bafite, ubundi bakajya baraswa na drone, ariko bari mu gace bagenzura neza, ku buryo nta mwanzi wo ku butaka uzaba usa naho abasatiriye, nk'uko babimenyereye cyane kuba babarasisha indege kandi bari mu birometero bitarenze 2 cyangwa 3. Rero ni ikintu ubona ko M23 isa naho yahinduye cyane muri kano gace kugira ngo babashe gukumira
umutekano w'abo baturage, ndetse hari n'ingamba ziri gufatwa nshya z'uburyo habaho gukumira izi drone muri kano gace ka Minembwe mu buryo bwo kurengera abaturage babo. Yes, mbere yuko utujyana ku yandi ma axe reka tuvuge ku mutwe udasanzwe uri mu ntara ya Ituri bita MPC, Mouvement Populaire du Congo, ufite icyicaro gikuru aho bita Itomato. Ahangaha ni hafi n'ibirometero 10 by'umujyi wa bya Kato. No mujyi ngira ngo urazwi kandi urakungahaye ku bucuruzi ndetse n'uburyo ushyuhamo. Bivugwa yuko uno mutwe ari mushya cyane kandi ukaba wakomeje watangiye akazi. Ese wenda mu munota umwe Bwana Bizima, turi kubona imitwe iri kugenda ifondwa, hari uri Katanga, hari uri Ituri. Iyi mitwe igamije iki? Iyi mitwe si yaba ariyo kuba wenda ariyo ihuriro rya FARDC bari kugenda bafonda kugira ngo bazashukashuke M23 kugira ngo bagwe mu gaco? Bwana Bizima, wenda uko ubyumva mu munota umwe byifashe bite nk'umuntu ukurikirana cyangwa uba muri ibyo bice by'uburasirazuba ndetse ukurikirana bya hafi n'umutekano wa leta ya Kongo? Ikiriho kuri iyi mitwe ubona iri gushingwa bitandukanye mu duce tutanahura, urabona ko Katanga ndetse na Nord Kivu ni ibintu bihabanye cyane mu ntera, ni ibirometero byinshi cyane. Bishobora kuba icyo cyatekerezwa mu rwego rwa intelligence ndetse n'urwa politike, kuba bishobora kuba hari umutwe ushobora gushingwa ku ruhande rwa FARDC ariko ukitirirwa izindi nzira. Gusa nk'uyu mutwe wa Ituri ni umutwe mushya kandi urumva ko ntiwavugwaga, nta nubwo wari unazwi, nta n'abarwanya ubutegetsi bagaragaraga muri kano gace. Ni ikintu kidasanzwe gishya. Ubaye rero ari uwagambiriye kuba wateguwe na FARDC, byaba ari nka bwa bwami bwirwanya nyine, kandi urabona ko ubwami bwirwanya buba busa n'ubugiye kurimbuka, kuko baramutse ari umutego bateze M23 turabizi neza irishoboye, ikora ibyayo kandi urabona ko idomina ku rwego rushoboka ku bijyanye n'igihe imaze mu mirwano n'ibice imaze gusa naho yigarurira igenzura. Rero ntabwo ari abajya kwisanisha n'uwo mutwe mushya bataramenya amakuru yawo neza cyangwa ibikorwa uri gukora. Nk'uko ubona imitwe iri kuvuka mu bice bitandukanye, nk'uyu uri Katanga watangiye kugaba ibitero kandi ugaragaramo abayobozi cyane bagera ku isheni y'abantu barenga 50 bakomeye, bari abakoroneli, abajenerali ndetse n'abadiplomate benshi barimo batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bizwi n'imiryango mpuzamahanga, ndetse bari no ku ntonde nyinshi cyane, harimo n'abagiye bafungwa bagafungurwa. Ubona ko icyo bavuga cyumvikana kandi ubona ko barokoze na gavumenti ku rwego rwo hejuru kandi rugaragara. Rero ikibazo cy'uyu mutwe wa Ituri ntabwo uramenyekana neza, kuko n'amagingo aya nubwo tuvuga ntabwo turamenya abayobozi bawugize ngo wenda turebe ayo mazina ko ari amazina arokoze kuri gavumenti, ku buryo hari ikintu cyumvikana ko wenda icyo baharanira n'icyo barwanira kizwi. Ntabwo biravugwa neza ku buryo bushoboka, ariko biraza guhishurwa kuko byanze bikunze kuva wageze aho ugaragara ukavugwa, turaza kumenya amakuru yawo neza. Ariko ntabwo byaba umutego kuri M23 kuko nta mutwe n'umwe muri iyi yose yahita yihuza nawo utaragira ibikorwa bigaragara ukora, kandi utaramenya n'intego zituma habaho kuba wafunze umutwe no kuba bafite kugaba ibitero kuri FARDC. Yes, nkundira rero turebe uburyo ihuriro rya AFC M23 ryatangiye kugenda rijonjora bamwe mu ntasi. Mu minsi yashize wabwiye yuko hari abakobwa bavumbuye za Rubaya. Maginga rero nyuma yaho hari uwo bitsa Mamatamu nawe wavumburiwe za Bukavu. Ubu maginga rero hari abakobwa babiri, ariko umwe ni umudamu, ni umumama, bamwita Nema, undi akitwa Zawadi. Aba ni abakobwa n'ubundi bacuruzaga akabari, baguze n'uwo bita Nzangi bakorera aka kabari Karigoma. Aka kabari n'ubundi kanywegwagamo abayobozi bakuru ba hafi biri huriro rya AFC, ariko maginga ya iri huriro rya AFC ryamaze kubacakira. Ni operasiyo zikomeye
bivugwa yuko leta ya Kinshasa yashoye mu bakobwa mu gucuruza utubari, amaresitora ndetse no mu mayinite bita ba agenti. Ariko Bwana Bizima, wenda mu mboni zawe urabona ari aba gusa cyangwa na bamwe mu basirikare bakorana n'iri huriro rya AFC harimo abagambanyi? Yego, ntabwo byabura kuko urabona ko iki gihugu ni igihugu kirimo imirwano kandi imaze imyaka igera kuri 30, hari imitwe itandukanye ndetse hari ikorana mu buryo bwa coalition iba isa n'ishyize hamwe, hari n'imitwe ibiri ukwayo nk'uko M23 imeze. Rero ntabwo habura mw'intasi muri 23 ku rwego rushoboka, kandi ni ibintu byumvikana kuko bafite ingabo nyinshi bagiye bakira mu buryo bwo kwigarura ku ruhande rwa 23 mu mirwano yose yagiye baranga kuva mu myaka itambutse. Rero ntabwo intasi zaburamo kuko ubona ko FARDC yashoye n'amafaranga arenze kuba bafata umusirikare utari mu rwego rwo hejuru udakomeye cyane bakaba bamukoresha kandi ntatamburike ku buryo bwahita bugaragara byihuse. Ni ibintu bishoboka cyane, ariko ubona ko M23 yabihagurukiye cyane, ubu biri gushakisha amakuru kuko burya hari ikintu tujya twibeshya, hari intasi zijya zigaragara nk'izi zo hanze z'abasivili baba bafite ibikorwa byabo runaka bishushanyamo mu buryo bwo kujijisha, ariko bafite akazi bakorera gavumenti. Rero buriya intasi zo muri M23 ibaye irimo ikanagaragara yenda ku kantu nkavugeho, burya ntabwo yajya mu itangazamakuru, nta nubwo twabimenya, ariko barahari, nta nubwo babura. Ni ibintu bidashoboka, kimwe n'uko no muri FARDC ushobora gusanga umuntu wicaye Kinshasa, yaba ari ku rwego rwo hejuru cyangwa ruciriritse, ashobora kuba intasi kuri gavumenti ku buryo yatanga amakuru ku ruhande rutavuga rumwe na guverinoma. Rero ni ibintu bishoboka, ariko ku bijyanye n'ingabo ku rugamba z'intasi zaba zirimo zigaragaye, icyo ntimutegereze ko yaba ari FARDC cyangwa ari M23 izagutangariza ko umusirikare runaka yakoze igikorwa kimeze gityo mu buryo bw'ubutasi. Ntabwo bishoboka. Yes, ngaho rero nkundira mu munota umwe gusa, ni umunota umwe nkuhaye, utujyane ku yandi ma axe utarenza umunota umwe, kuko ntabwo tuba dushaka kurambira abakunzi bacu. Utujyane ku yandi ma axe uko byifashe, Bwana Bizima. Reka nerekere muri Kabare. Iyi ni imirwano imaze igihe muri iyi nce ya axe bita Ninja. Ni agace kaherereye hano hafi ya pariki ya Kausibyega. Ni agace ubona ko nako gasa naho gatangiye gusa naho kibasirwa cyane n'ibitero bya FDLR ndetse na Wazalendo na FARDC muri kano gace, ubona ko bigenda bikomoka muri parike ya Kausibyega. Ariko hari amakuru mashya cyane bijyanye n'iyi mirwano bagenda bashoza ya buri munsi, nk'ubu iki gitondo cy'umunsi ndetse no mu masaha y'ine hagiye habaho ibintu by'urusaku rw'amasasu rwagiye ruvugira muri iyi santere ndetse ntoya cyane yegereye pariki ya Kausibyega. Ubu ari gutegurwa operasiyo ikomeye turi buze kuzajya tuvugaho mu minsi iri imbere, kandi izaba ikaze cyane kuko iyi ni pariki irimo force nini cyane ya FDLR, Wazalendo na FARDC. Barimo basa naho bategura ku buryo bigaragara ko aha hashobora no kuba harimo n'abacanshuro ndetse n'ingabo z'ibi bihugu byaje muri iyi ntambara ya Congo, harimo Angola. Ariko amakuru ahari ni uko ari operasiyo yagiye gutegurwa ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa M23 kugira ngo babashe kubona umutekano muri kano gace, kuko hari ikikango gikomeye ko harimo force nini ishobora kuba ari gutegura kugaba ibitero muri izi nce za Kavumu ndetse na Bukavu. Rero ni ikintu ubona ko cyahagurukiwe, tugiye kuzajya dukurikirana buri munsi ko hari amakuru mashya agiye kuboneka, operasiyo igiye kubera muri iyi pariki, kuko ni pariki nini cyane ifite ibirometero byinshi kandi ihuza izi za Kabare ndetse ikakora kuri Walikale igice kinini cyane, ubona ko ari naho FDLR zisa naho zituruka n'izi Wazalendo. Rero ni ikintu gikomeye kigiye kujya kibaho muri operasiyo tugiye kujya tugarukaho buri munsi, kuko ubona ko babihagurukiye. Ubu hari inama nini muri kano gace ka airport ya Kavumu kari gutegura operasiyo zigiye kubera muri iri shyamba, kandi ubona ko ari operasiyo zikomeye cyane. Yes, ndumva rero wenda nta kindi twagiye kukubaza aho
hari icyo twibagiye kukubaza nako wakitubwira ubundi tugasoreza ngaha? Yego, amakuru nakagaruka turaje dutoza amakuru yo muri Nord Kivu avuga imirwano muri kiriya gice cya Gatoya, ariko tutarasobanukirwa neza n'amakuru yaho neza, turi bugarukeho mu masaha yacu ari buze. Yes, reka tugushimire Bwana Biziba, twifuriza amahoro y'Imana kuri uno munsi w'Imana. Yego, natwe bibabeho kuri twese. Namwe bakunzi bacu ba Kigali Lion News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana ndetse tubifuriza guhirwa mu byo mukora byose. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.